Čast mi je što sam u ime grada Čačka dobila priliku da otvorim ovako jednu značajnu privrednu manifestaciju za sam grad Preljinu Expo. S obzirom na sam značaj, strateški značaj koji Preljina ima za grad Čačak, pogotovo u ovom trenutku, mada je već odavno viđena kao strateško, komunikaciono, saobraćajno čvorište ovoga dela Srbije. I ovde sam da ukažem ne samo na značaj manifestacije za grad Čačak, nego i za sam region, s obzirom na blizinu okolnih gradova. S obzirom na planirana ulaganja koja očekujemo i od grada Čačka i od same Republike Srbije u ovaj pojas, znači imamo mogućnosti za razvijanje tih privrednih delatnosti i mogućnost i kapacitete da Preljina od same značajne, znači raskrsšća za grad Čačak dobije značaj i u samoj Republici Srbiji. Kompletna čačanska privreda, osim i izlagača automobila, treba da prezentuje svoje proizvode na Čačanskom trgu, da to bude dostupno svim građanima, ta prezentacija je dostupna svim građanima grada Čačka. Ove godine smo to i probali, imamo i nekoliko izlagača proizvođača, pored proizvođača automobila. Uglavnom su svi privrednici iz Preljine prezentovali svoje proizvode na gradskom trgu. Sledeće godine je planirano da to preraste u Čačak Expo. Imamo tu neke malo zbiljnije planove što se toga tiče, ali vidjet ćemo naredne godine kako ćemo to izvesti. Danas su ovde auto kuće koje i tradicionalno prodaju svoje automobile u Preljini, oko Preljine, u Čačku, oko Čačka, grupisane na jedno mesto. Mislim da su tu najznačajnije auto kuće koje žele da budu bliže svojim sugrađanima, svojim potencijalnim kupcima, i to je nešto što je i cilj osnivanja Preljina Expo i ove manifestacije, jednostavno da budemo u komunikaciji sa privrednicima, odnosno privrednici i stanovnici, sugrađani grada Čačka, a i okoline ove regije, cele regije zapadne Srbije, da budu u direktnoj komunikaciji tamo gde se nešto dešava, gde se kupuje, prodaje, gde se proizvodi. Ove godine prvi put imamo i izlagače koji nisu vezani za autoindustriju. Prvi put se pojavljuje PVC stolarija Hram 032, koja je, za informaciju za naše sugrađane, jedan od najvećih proizvođača PVC stolarija na čitavom Balkanskom poluostrvu, veliki izvoznik i veliki poslodavac. Ima, ja mislim, preko 160 zaposlenih. Preduzeće Hram 032 PVC Trade, jedan od najvećih proizvođača PVC stolarije u Srbiji. Naše proizvode možete naći u preko 80 objekata širom Srbije. U ponudi PVC Hrama je kompletna ponuda prozora i vrata u svih dimenzija, standardnih, vanstandardnih, sa različitim ispunama. Imamo najbolji odnos cene i kvaliteta, što je dovoljan razlog da dođete da nas posetite u Preljini. Toyota je prestižna marka automobila, isključivo traži određenu vrstu kupaca. Znamo da imamo vrlo kvalitetan brend i ponosni smo što smo danas ovde u Čačku na trgu, što možemo da pokažemo našu gamu automobila koja je jako raznovrsna, i posebno možemo da se pohvalimo CHR-om koji je stigao iz Beograda specijalno za ovu priliku, kao što možete vidjeti iza nas, i veliko je interesovanje i pažnja za ovaj model automobila, za RAV4. Uglavnom smo izložili automobile za koje smo sigurni da preferiraju kupci u ovom regionu. Interesovanje je jako veliko i to nas raduje. Toyota ove godine slavi 20 godina hibridnog sistema. Pionir je u tom segmentu. Iza nas je i CHR i RAV4 hibrid. Vrlo smo mali potrošači. Vozila su u kombinaciji sa benzinskim elektromotorom. To je jako specifičan motor. U vožnji sam kombinuje rad, prebacuje sa benzinskog na elektromotor i do 60 km/h se vozite bezmalo gratis. Prvenstveno mislim da ovo pre svega znači gradu, a naravno i nama. I ove godine smo podržali Preljina Expo sajam sa naša 3 modela. To su, kao što vidite, Kodiaq, Octavia i Superb. I ovim putem bih i da najavim naš novi model koji izlazi krajem novembra ove godine. To je Škoda Karoq. To je naslednik je našeg modela Yetija. To je SUV vozilo, terensko vozilo koje ima iste mogućnosti kao Kodiaq, čak se i vodi kao mlađi brat Kodiaqa. Želeo bih da podsjetim građane da
mogu svakim radnim danom pa i subotom posjetiti naše salone širom Srbije, a naravno i u Čačku, kako bi videli naše, kao ove modele, tako i ostale modele koje imamo u našoj kompaniji.